Karibu mwami mwoyo kwanje, karibu mwami mwoyo kwanje, karibu sana papa mwikulu eriro litsomwe obwambo obwite akawenya kehole mukyalo shingala kehola mwikulu obulambo efwene ndo menya ko efwe byose biri mahonoko ori omno hulwenyanga ino nekata humulirisi ende bose bahololanga bishwe cha Western Nyota bira bulikuwa lilio myoyo chefwe oladiru lilio dokuonia endo kununula bantu ko kwechesero mtakatifu rumishire kama mmandu wa video kulia Yesu Kristo mwamwe. Basi kwa chakirogola kumakuwa kwa obwami wa Nyasaye anomba oburuchi wa Nyasaye. Obwami wa Nyasaye nomba oburuchi wa Nyasaye buli huihuambu Nyasaye ya longo mundu she longo mwene tawe. Nyasaye ni walinende liparombu enonge abantu akamina ngambo abantu kwanda yahurusi yako yahulonga kuikondo lili omwene hokamina nga hwarula kunyasaye hokaba hwarula kunyasaye chikulindo unyali bwo kwiruka beneta Nyasaye ahoere aruke mu bulambo efwe shikira shikwa habereo alabula ye tawe ho neli chomole Nyasaye ali nalyo aruke myoyo cy'abantu neshekele yaronga Adam nde awa yabalonga mwikondo lilie ne handi fwetu to kulibolu yalwa Adam basi koero lakini omsuku shetani yetsa na inyao elienya Nyasaye mbu abantu barukweni nae narera obwami bwa habiri obula hoere tawe indakano imlanga mbakorindo bahane hanembu ye we omunyasaye weshalo shino akamina ngambu umpangilio nomba ulosia obukiyanga nomba bupinganga likuwa le Nyasaye bwimirungwa nende shetani ouli omsuku wa Nyasaye na arera yarera oburuchi kundi obunanga nomba bupinganga oburuchi wa Nyasaye myo cy'abantu neshira yaunzula omwana omundu yaunzula awa mpango kwa Nyasaye akakira Nyasaye nalatirira obarukata kira shina Nyasaye ali arao lilakona amalako nababirambu enywe muhwere menyemuri amalako kaminanga orukungwa wimirungwa oborerungwa shohola hobula no mundu nakwa ubwenyi ba Nyasaye irizo bambu abe omuruchi myecha ikaenda kana Yesu Kristo yanwa Nyasaye yano mwana omuterwa mbu Yesu omutubera ratibata abula abendo bulambo enzi ayo akakirambu Nyasaye ahurera halala nayo mwene okubirira ku Kristo Yesu ho obwami bwa Nyasaye kwa mareho lambo obwami bwa Nyasaye no buruchi bwa Nyasaye myoyo cy'aba abantu bosi balongwa nde Nyasaye lakini abantu bosi sibarukwa nde Nyasaye ta balione abarukungwa nde omunyasa weshalo shino oulo musuku anga amabi ourerange bisikirasyo lakini balo abantu abahola shina abali mbwami bwa Nyasaye balo abarukungwa myoyo cyabwe mbulambo abwe barukungwa nende Nyasaye nekira Nikodemo mu Yohana hataru kwasoma Nikodemo le yatira Yesu Kristo mushiro yamtira nende okonyo kumanyirisia obotiri buno buli yana amahuwa ko lango mundu dishanye lohola huta ala li Nyasaye nali ne Yesu mara moja na ashuha sia maparoke na mrusia mahuwa mbu alolange bilolero na mbora dekana ndebiro no obwami omundi yesi cyanye no obwami bwa Nyasaye nalebulwa obwibulwe bwa habirita ne Nikodemo na parambu no kwibulwa okalushira okwibulwa omanyebulwa okwibulwa habiri ndo okalushira kamina ngambu Nikodemo ya parambu ndahebulwa handi embe Nikodemo engalo munda mwa mama handi dibulwa habiri engalushira okwibulwa Yesu lampira shikalika lyota eshebulwa ro ni ro neshebulwa mbimbiro okwibulwa lo kuranga ndokulula mtindati aba mama befwe kwibulwa mubiri ne kwibulwa ndero no kwibulwa okurula ikulu Yohana la 12 bolangambu yeta kubabe abene na abebe bene bamulova abula abamuyama yaba Yesu ubunyali bwo kuyikola abana ba Nyasaye nibo abasubire lirali abebulwa ko mundu na mundu tawe lakini bebulwa okurula ikulu bebulwa nene Nyasaye mana handi na mara kusomera Yohana wa harano Yohana okuranga harano Yohana okuranga baro ya Yohana okuranga harano alo kuranga bola omundi yesi ulira omundi yesi ousubira mbu Yesu niye Kristo atana yebulwa nende Nyasaye ilo lyanga asya muno
iro lyasangasa mbu omundu yesi ousubira bu Yesu niye Kristo watsana yebulwa nende Nyasaye. Akamina mjina akamina ngambu abandu bosi balongwa nende Nyasaye lakini shibali bosi abebulwa nende Nyasaye ta. Ahuri umundu Yesu ousubira mbu Yesu niye Kristo watsana niye wibulungwa nende Nyasaye no luibulwa nende Nyasaye okulonda nande ka Yesu yabora Nikodemu lano winjira mu bwami lano orukwa nende Nyasaye lano obo mwana wa Nyasaye lano oba wibuluyalo wa Nyasaye Yesu Kristo abo mwana we yomukulundu we nishikira niye omwikulanda wewe muluyalo wa Nyasaye winjiranga mu bwami mwana we Kenya umanye obwami butira buriena inyanga ko nyanga Matayo 13 embere ne kwitsiyeta akabola kachire kubena nawe halala kubonga kubwami kwa ama obombo Nyasaye orukungwa ndenya kachire oberaiya mu bwami bwenebu senyalo ohura obulayi mu buraiya bwa Uganda ta sikira siendo mu Kenya oburaiya bwanje haki cyanje ziri yanungwa nende katiba ya Kenya sikire ndiraiya wa Kenya senyalo okudaya mahwa ke Uganda ta endaya haki ziri cyanje mu Kenya kira ndebulwa mu nendio kalikario mbwami bwa Nyasaye bati nyanga ino kuli Matayo 10 kolambo unyalo 30 na saba nae nakalusia nabola mbu oumitsa imoindai niye mwana w'omundu mukunda ni kwesha lusiosi imoindai nibo lao imoindai nibo abana bo mayanu bali mutaniye setani lichesa nisho esiesi sesino oluyalo 41 ana wo iruma evisi yosi nende abo abaholanga obumayanu na yali bang minana lo shiri ano lucherombu bulicha o amitsa imoindai no abantu balini bakonele tindolo tsibaire omusukuyetsa mushiro itsa na mitsa libanze hakarikariwe ingano ulira nelo ingano yamera khandi nitsomola khandi libanze nalyo lyaloleha ebindu bino byose omundu ndali narakire imoindai ne Yesu mwene uborembo ouraka imoindai no mwana wa Nyasaye imoindai na abantu bobwami abana bobwami nibo imoindai yarakwa nende Nyasaye lakini indakanibo lambo lwabantu bali tindolo twaire kushiro omusukuyeta aholerano omusuku niye Sitani ourakanga bebisikirasyo ourakanga mabi owaraka imo yo kuloba mahwa Nyasaye owaraka imo yo kwichinjimisia nendo kuloba mahwa Nyasaye owaraka imo ya maka ni Shetani ho basi mwenengo indakanibo lambo yatia abantu bamurumishiranga batia bamureba mwenengo mwene mukunda omwami wefwe ni khore kuriena tenga kwaraka imoindai ne imoimbino libanze lirulirena olumbu kuno rulirena mu moindai magugu kano karulire ora jinabye ata omusukunu wa khola kenekana neba mbora basi khatuye khutyo kuye libanze kuyinyamo shira libiyinja shina libiyinje ulira kamone kwa yababora nababira abasumba be mula kungatia kana nambutawe olwampa ni mukungatia libanze mwakhetwana ni muiha ingano halala ninaliyo mwakhetwana muiha ingano halala ninaliyo mulatio kuyesa inotawe sikira shina mundu wa Nyasaye sikira libanze lifuana nanga nibishikula libanze lifuana nanga nende imoinda inomba ingano lifuana nanga
ni ba byahame byamo byaholebise byokucheswa ne tofauti iloleka khona babira mbe saino mulalwana ta esaino mulangangana okyokuya tawe bihule byosi halala ohula huichesa leha byosi bihule mana hunduho yelichesa ndilibira abachesimbu ranjirire muhungasi libande lili hungasi abomsukwe ara yaraka abesi situation abobubi bose pe bali halala shonyalo kumanya unoniyo mulunjisi shonyalo kumanya inoniyo ingano nomba linoniyo libanze ta shonyalo kumanya ta shonyalo kumanya jiranga mu SGR nda uninanga mutindege tindala lakini byose bihulanga imuindai nende libanze byose bihulanga esaina ewefu ina abantu balimanga abantu bose balimanga libanze nende imuindai twezi kulimanga libanze nende imuindai twezi kutitanga mkanisa libanze nende imuindai twezi kuibange kwaya libanze nende imuindai twezi pe kutitanga kushiru ulwashina byose bihulanga ababora mbu lehabihule akamina mbu yaha nebise bo abantu abamayanu bahoere bakaluha bo abantu bamayanu eko banyola okuikaluhasya nibwo bwikombi bwa Nyasaye nekiranga ashiane eilangwa mbu notice lehabihule eba esinje bise notice iro Nyasaye ni Nyasaye wetimba basi amanyire shingala kalibao amanyire shingalwa abantu bali sambwa muriro shingala na hulle mushipindi shefo shitsa amanyire obutinyu bwa yalombera shetani nende bosi abakiyanga elira lya Nyasaye amanyire obutinyu bulio amanyire omunyaha no kana kubeho nekiranga ashiane notice ashiano bwiyangu oshiro kufuata nekira wabuhiro mwaka kwa 2021 oshiro mulamu uliro mwezi wa hataru kulwashina notice oshirini nayo oshirine enafasi yo kuwinjira mu bwami ubwo kuba omwana wa Nyasaye okuba omwana w'obwami imuindai oshirino bwiyangu wahola mahuwa akabandu bandi bakola ni bafwa wahola mahuwa akabandu akera abantu bandi lakini yoshiro kulwashina oshierwe notice juzi ndali nendolanga news nendola abantu be county ya Mombasa nibaliranga nibabola baye sinzuti yefe kubomolerwe nitoto kweli Kenya yungu basiye bahuere kwebise shikira shina bahuere bise khabe aho hamira kumanye aho hamiriye ibintu byefu bahuyebere okutuhaneta etikata pila titako kutuye ibintu tituya kulwashina shibayewa ebiseta baliranga myoja babola hulayewa kwebise indakano yibolambu sangarire omwami Petra bola muhupire Nyasaye uri muno musangala mutangasie ifuma nomba sifa etyo yobalanga mu bwami bweshirima mwinjire mu bwami bwa Nyasaye wobulafu ekiranze lichukula halala nende ingano indai nende imuindai ni kulwashina Nyasaye ane notice ashikuwero buyangu boho hama orwe mbwami bwa shetani winjire mbwami bwa Nyasaye ashikuwero zirembu ashikwezi buyangu bo oyichocho bibyo byose nende byose ebyo ali nabyo mbwami bweshirima ohame ebise bishiriyo ashikuwere bise lakini kenyango omanyembu ebise bino biri umo kubaho ashikuwere bise mbo ohame ashikuwere notice mbo ohamye ebintu bibyo mbwami bwa shetani ipomolwe inzu cyalo sha kawaida ndo umnyali wa kawaida sha harusi bweo kulwashina yenyanga hurule yenyanga huhame hurule mbwami bwa shetani kuinjire mbwami obwo mwana wa Nyasaye obuli bwobulafu nababorambu esaino mulangangana nende okuyatawe leha byosi bukule mwana wefu esaino kuli ebise bilangu ngwa grace period kuli mbise bye notice obuchungu betangambu nozo mane notice audi mwaborwa mu chitaru ne yobolanga hawa myesi chitaru chishire mingi kwa habwa kwa chakawa kibiri olwakula akatadu kwitsuha na ebintu byo kata
mattress ne fulia bitupwa kulwashina wachaya a notice mwana wewe obuyangu buliyo kushiri mnema ya kena bolambu induko iriula baholeshina omwana w'omundu aliruma abamalayika nabo bali kungasya ebisikiraso byosi nende abo abaholanga siri abisukuna okufwala ebwene okulibao mwana obwami bwa Nyasaye bwawuhasinja yibanze nende mwindai mwana omundu wa Nyasaye twespe kuli nende obuyangu byose pe bikulanga kulwesa ino omwana muti yaye obuyangu bwokosya omwifi yaye si obuyangu obwokosya omuhei omunyui yes ukolanga katomulosi kushiri nende obuyangu yose la eshalano kalibabu shonya lohonywa tawe dakanola na sianabo lambu nedwali wana eneti olwafubwa mu nyanza niluhungasya etyetsimbya tyosi kunolwa nilwalwa lilwitsule baluhwesa hulukuku nibekhala nibahungasya tsindai mubichi hatsi bakuna asira ngo kubona shinga obukosya buno ebisebyo obukosya bishiriho bifwana obwami bwana shingenti iyo mundu arere ninja tsini matsi baretsanga eneti omanya itiranga buli shintu eneti ihungasinja buli shintu tsinyeni tsindai tsirimo nehanda mahala kalimo tsinzoha tsirimo amahutu kalimo olwarusinje rwanyi polepole Yesu abolambu ihu bosi yahungasya nilanu bachako kuchabu inye irena na inya digal beka iro bonyasa alango mwami mbu omwami niyo mwai wanje hula makondi keli tulililie hula makondi kaliba ogwauhani ulaho omuhono musasa amakondi kalibu musasa ulira ineti ake ineti kabola karinanwa omundu uno niyaha kwese ineti pe nelano abukulo buyangu bokuselekta nabola mbu ino nenyeni ino shinyeni tawe lino nelibanze ino mwinda nababira bihule byose omwana wefu akakubola yanga ino ebisebya bulano bikulanga byose ebisewuwerwe esiyerwe ekisekino kyobukosya eshakwita okweka eshanda kweka handi nolole esyobola ndula lakini Nyasaye mwene nyumba nyingine nde nyanga kusaye noli yao mwikomba nga winjire mbwana obuyangu buli Nyasaye ashuwere timbasi esibu yako onyalo kutayari sayo nasi alla kachire winjire mbwana obuyangu bwawe bwakubahi mwindai bishiro chola chairi siata chola paro linde omudo murambita tawe serikali huwe lwenga yoyulanga omanga alternative indi nola matawe nziwe pomolwa bolo mwami Yesu olio mnokuleti mbabasitio wanonga kuikondo lio nebulano ehuyama obo mwami
nendo moni awanje undakaze matsaiko ukole shilonje shiya unyinjisiye mbwami uwandika mshitabu shobulamu engana shetani okuchakanyanga ino ehamire okurula mbwami bwe ndinjire mu bwami bw'obulafu wa Yesu Kristo oriyo Yesu kunziyama ulira Yesu Kristo saire amen no saire lisaire ola wasiliana nasi kutirira okubora kohoero hola eusaire papa mulira Yesu Kristo esaire omuli sindo muloli wefwe bose pe abakuloranga nibahulira mwami likuwa lilyo litsire endo bunyali esaya mbo mwami linyoro buyangu mbulamu bwawe ekhandi baliyo amwami abalwale mibiri kyawe obaoni abakosi abayeru ababe abekhulanga nibalira khulobutinyu inde obatisiye noba esyembe ndo naye kutinyanga tsindai etsirimbe yuhabwe mwami upana abantu bakatabana befu ba class 8 nemfo bokabwe omwami obekudiretingira obakosi obaesi obuleki esyalo musuka apanga ulwa olinya sai okusubire mbunyanga eno yosi olatyando muli bisiwe fendo muloli wefe buli mahwa kosi akayekombanga chichi abwe bulira Yesu Kristo mama fwe amen yasa ukasi no amera kanya mukabistina hamati esangare na handi bezangu usangari wanje uliloso kuba nawe halala mu station chefu cha Western Nyota yasa ukasi no